Ghana womo mosha abatu ansenka yaso de betu dwa ya no wo mu kirem se wamata hwepeteta kraba hunu se ebra Ghana ha se ya mamra bu ade to aba no sa abra no nyade se beboa enti se December bosom da toso nsu bia mfie 9 we kwakoto aba no electoral commission mame Jenmensa na etitinani a odan no kire se one person wo mu yifiri wananka kwasha November bosom da toso nsu na etimi aboa na sansam ne beto dwa no enkwafo bebredi wo mani akokire baabi ya wo mo kirekire omo keka ewo kuro kire san eye SDF asafo no omo so tro nkrata ede kwama electoral commission se afiewe abatro no bekwa kwesi memenda na kwesi memenda wo mu ntimi nya asore omo de homeda de oto aba wo mu a enye ye badamfo bi a wonkran Kenneth why memenda ni na otwi taxi me asemwa secret camp na ka se Kenneth ye tu car no be fam wa ha se na asem robbers for chire ne obewu on fam ba esansa ye homeda edane ya kronkron ti azie frankrata ya wo mo de aba no kire se Saturday ni yadekwato aba de ka electoral commission be yanka wontwi nko baabi na SDF nso ntimi ensom nyame wa abra omo be sanso ato aba na sankomo we beto dwa no kwafo keka se ya nunti na electoral commission person wasesa abato da no ye ka se electoral commission kire se sansem na yehodo radansem se SDF akura tro wo mo nkrata de aba electoral commission fo akacha enkire se wo mutimu po na afri SDF ho na bai na wamu friends amtrofo nhia mu nadua yi ya nipa wono na ya bedi akira wo hwe abatron sanka yeso wo Ghana asemi deputy chairperson Edema Electoral Commission ya wo ye in charge of corporate services Dr. Boss Manasari and samtrofo nhia mu na se de tudwa ya no wo kirem se enye SDF obia no ma be kan sem bia gu Electoral Commission asum anu nti ada dawe nkwa fiewe mu kwa na beto ababesi memenda dabi na asam pote no ane se won person mo sesa da na nkasa ya kwa omu ya free December 7 hono nam de akohye November 7 ti abeto ababi anke abeto November 7 ewa mangala ni ntwo eni ni ntwasem na sadia wei no omo keka kan wo se nyamianum no kurani wo mo de nyoma bi agu nsane ni na nya dedi kan kurampuni a electoral commission for AC sagina ye anaso wo mo de sansusu ye wei eba wo mo di kan ye ho campaign aka ho nsama ye ho akasa ho akire to madwen a na enso no ento asopam enu ti na ya no mo ya no matwe akọ akire no matwe akọ akire na nso sankomodie we die owura Boss Manasari chase eyankomo dada electoral commission for thirdie wo mutimu pone se empem bebre beto aba na wie December 7th no na anyoma 1212 abato ho sanka ye de nyamianim no kurani agire bafuo nko an wonka no kure ebe betimi ato aba na bi kura akwa so ese koto aba foforo ho ebe to aba ni bia parliamentary ni say chase anyoma bebre timi sisi entokwa nketenkete mente be wazo abato no kura amaso ewo miamia hodro etisi ato di December 70 na January mu aso ye swai ni president no ye swai no ye be swai na ye na fa chiri nsem bebre koto ni ade etu omu ni se abato mu nsem do so nti no ki ya twi kwasha November ni mu waka ya wo bre bebre ya ye de beka abato no achiri nsem nyina da enu nti ana electoral commission fo sisa agina ye no enye SDF fo ebotaye bia na woto ani nsam so bia mu a na wo ba mane ehem se Ghana fo ankasa mani tua se ya to aba wie bia ye nyansam 2020 kura ya to aba ukwa so nsisa wudro mu a wantwi ne mentebe ho ase na bato ne kan ne nyoma bebre prekesense fifiri sawa aminti ana ya electoral commission fo wa matna ase ahunu se enkasa ensiesie ne ba ni asesa date na kwa ne 7th November enka no ba bua mankanye ya emfie 9 bia ya kwa akoto aba ye ento no December 7 bia nebom ya beto no November 7 na timi aboa wasanso to aso bia mia no wochem se electoral commission dia ka kire amanyoku ahudro wa man Ghana mu o se enkabe akasati mu poani nchechemu omudi abai kwa mumfa wo mo so na timi aboa manioma konkan wasese se no moko IPAC meeting me kire interparty ministerial kanese
party nketenkete akese wo kurom ha nyina da no wo mo meeting awodro wo mo ekono eno nu se IPAC meeting no se won mo kọ na kankunyasie koso eye interparty advisory committee wo mo kwotena se ye to adwene na ka PPP di adwene we ba CPP so wasom PPP papa na patapa players wo mo so masom NDC fu asom MPP fu asom na ko mu nyina kwa adwene kromo ewo IPAC meeting ase a enka beboa masalti mu powe abam ento owura boss manasare kire so no de woka eri akira amanyokuo no ye wo oman Ghana mu no se o medical dia to wo manim dada wo mo so ma wo ma so te se asem we de asa bampo free mu dodo ento wo mo kwa akwadwene ho enu wo no se so mo kwa akwadwene ho dia ene IPAC meeting no mo kwa kohia omonfa adwene papa ye ne electoral commission dia no se emfambra na yensesa date na timi aboa ma abato nsanka ye abato no so ayeto okroma no aboa amawia abomu fan. Changing the election date to a day possibly in November, and we're going to have a very high voter turnout. We gave a reason that the terms for the UC to work on organizing the elections within 3 weeks will be very, very tight. And beyond that, the times for the inauguration, you have a new government and an old government living office, the time will be too short. So we gave those reasons for why we think that what was adopted in 2015 will still be relevant in 2024. So we told the parties that it came from them, they should support, so that all of us will work in tandem to ensure that we are able to change how in nowadays in the event of a runoff we'll be able to implement it successfully. Nepa wotini Ghana de Shemamba ono ena deputy chairperson Edema Electoral Commission in charge of corporate services tukopiemu ewo maami Jane Mensa akachi anabedi echire ena wode na no disem atudwa no Dr. Bosman Asare memene da aka nafua baako ochina pe ade atinya eyagudie da ti ajabo enta ngodu beye memene da ochina ti enwe no nsiase no na wo man fifire pram wo mo echem na pram na wo man fifire eti wo machi na ete na wo mamu hi sorry gina ono mo na sorry gina na wo mamu tinyi ebre ya kokko se dia fino mabu omunsa na ebre ya kokko na wo ma geze wo mba bia hyehyehye no bia eni so ateno wan NPP parliamentary primaries na ebaso na kata ababonten efri New Patriotic Party NPP amanyokro no atena Kasiem headquarters etifi samne say okọ akwapem sauta primaries ankomunhwa no mu say memene da ya baba ya wom so beye bienu wom nko ade ne de yetu ahyeda womatu akwapem south primaries no ahyeda na kata na tifi samne no emunsem nie yesi NPP akandufo atu akwapem south parliamentary primaries no ana primary no ahyeda na womu ya adwen sadia memene da yeyime kanya memene danka womu ba beto banko mu hwem so mo so ebeto womu de no womu atu ahyeda de ntia ne se empenfo ache so womu nsaka adesade nkrata bi afi constituency executive committee any regional executive committee na ensama won krata ni mu no edi se fatase wo se mutu abato ne hyeda sebe bi ombenya bre ato mobo ahenham to se de mu dwa aboa tatia nso no na womo asiesia asem no ama baabi osam de to no om de ato amochina bi angofri anto eminti anomatu ahono abato no ahyeda sanso oba hono mo a ensensem kakra hono mo ko no mo a MC yo 1% ko gina nanso NPP party mo kire se emna makwan saa so ye MC wo be sampre MP ubetumi aye nanso e wo se wo jadu adwuma ne to MC adwuma ne to da be ye mfie mienu kura nsana waba so ba be pre nanso de otisu ya bi anawe betumi afa no oso ba be pre sande wo mompene eno owura ba ko efe no owura obi amoa ono nso ono na ye MP yanka o presenka obesa ko biem putupu ka ta ba bonte ana de aba beto dwan se owura obi amoa no o se onko biem on premium tini se wa resign timemene da print ni de ka woni aba omo kwakoto no ono de onka ho entikrata fi NPP amanyoko na kache aba eno no onipa ne nsa hyase
eye twetwefo panyinima NPP amanyoko no Justin Frimpong Kodia JFK ono ena nensasha krate yase enam so ama krate ya babonti free NPP Akan Kasiebo chese memene da Akuapem South primaries no ehode owo nto abani bi no eno nam so ama parliament ni na jomteni peni ema NPP amanyoko owura Jeff Kunadu ado babonti achem ne kofal bai die eko ene die ba se de mo ti asem no ene se de mo som nini na kakum yaginu kokuanu. Yes, yensa krata yemra efi honorable bi amwa ho krata ni muni nyina no se wasifom on contest bi enunti no infinity free krata no nti ba ye no miankasa me fa phone friend no ami bisa nza honorable ade amahuni na enukra wo mun se no se ayampa ono akasa wahwe a ogidi se on kobi nti wasifom na me se yo mate nti yenso yesterday yen process ema national swati say na aba ma onu sugu on the process on yes because I fear na am say printing ballot papers and money are there to prepare for the elections nti na e was yeka e kire wono no mu etwani din no ifrim na niama Akuapem South ayehu no yese time wa ye call vetting no MC ya oti edwaso enso ede na application by so person be contesting the party amamrem no so we MC na opese o contest ya na wasanka o resign way back mrane kire se we MC e wo baabi a ye wo sitting members of parliament na se o MP no ejina mu a o MC no ntimi en contest bi enti ono de na application by ye se opese anka o contest no na atwitwiri ye nyina yebo tamo ye vetting no ono application o de baye no o de petition eka ho ese oye conditional filing ese anye bia wonya ne nti ese MP no kwan bi so no obetwe asan nti se MP no twe san dia nanka o sre party ne se yensan emfa ono emehim na ono ko contest bi na ono enkonko contest bi onipa muti so ka se ye dwomtoni panima NPP amanyoko no ewo parliament mu owura Jeff Kunadu ado ena mutene ne no abusia no no nsi Akan Kasiebo no asugu so awutie no na akira wadwen 0533898915 0533898915 wode ba ya bekenkan ede amount akato na aburo na eni pipi amanyokuo no akwakoto abade yi akansifo mbekɔmra hyebedwa mu amanyokuo ni di mu anti eni enya asem ketwa enyoma bebrenu a na ebobɔ na abra party no me pipi amanyokuo no bie wama promotu wo so obi a wani swade hunu so obeye MP wa amanyokuo ni di mu befa forms no eni na enya asem ketwa akrakopie mu adanse askwa abatro mpeso no so a enkwafo bi afa forms ni bi acheso no mani abre pa so wamo epe MP ni bi adi ewo mpatem ho na mbrembre ya ye kasa nsumra hyebedwani a wogina mu ho eye onimonyafo KT Hamondo na KT Hamondo so kuruchire nsam gu nkrata so ene committee a wonom etotototo nkwafo no no wode kotu ko manim se san nkwafo miense na omone na etia gina no wo ahoodi swa wamo mfisu so na omo bon krampanti ebe ya kapati ni enho wo mungu baabi na ono nko KT Hamondo no nko ene yesu asante mantam committee ni ze hwan na ekase wose mi amutise kubeti na ekase no omuzese ozesei waseme nko na mpesa me ko no omuse ene na bibi jejo lu banyom ne ya gbama etiketi Hamondo ti bibi jejo wasante mantam mpanifu ho no ene no waseme bibi jeje me dia mekosoro ho mefo soro ho an wasa tron krata ni bi ko national se enkwafo omo no etia gina wo eya danse askwa ho no no wa mo fisu sakura dodo ntino ono KT Hamondo no tafo ne nsa fata so mo beba be gina MP ni bie enutika national wa mo anyi safo ni mfiri ho national so abane to pampers ni blaze ase da bi mo ma na wonko amagani amagesia ni ehu amaga ho enti ya ka sei adanse asokwa ho no mo KT Hamondo ya na ankwasi aga wa mo se chinchina atwani pa miensa no omo ne no enti ngina so otimi famu anu afam so wa mo miensa no so otimi famu a
wo ma na bato de yakwa akoto ye dibre na ato e wo manyoku ani mo untimi nka se wo bi mfi susanti ma on contest bi se de benti aro mo nya Ghana fo ana wo mo ya Ghana fo nti ye ka se keti ha mondo de aba betu dwa ye wo chem se nyame anim no kura ne obronsamatiko ade party na ye ne chese ne ho adwiri no nyame anim no kura pa ni ade party mpanifo na ye no why you disappointed pa capital D bro focus say bi o ka dia kire wo so wa dimpanifo ho ya pa se wonu ka eti ha moda nya bre apepan ene pepa atro ne bro fo we se aguso e dia ba wo mani mo no matimi abro sko to bro fo ni nyina da gu ato atwere ba bi de ha no papa na emom e dia nko ne dia mra ni nyina da eye amanyoko ni mu anawo semprempe ye ka sei eye party na san kwofo mi ensan ho no mo so mo ne mprente ewo adanse asukọ no mo one wa akwaka so konfo se ko wo gina mu bi enu nti wo se ya party asem ti wo makan wi a ono nso se opoku mfa ni nku na keti Hammond kura mo di tudwa ya no wo chem se abana ya kwa akoto ne ya adanse asukọ delegate fo so betu bie no ono keti Hammond ntimi nka se wo gidie se wo mbeto abana ma no na ewom bi obetumi aka ne se party no any delegate wa adanse asukọ hono no wo se wo mu hu na dwuma pa wa ye so ya dwuma pa won de ogidie se delegate fo no ebenya ne mu gidie na wo mu ato aba no ede ama no enti wono de onka se ebi on behu mmobo wo se wono wa ya dwuma ne nsan no adwuma okwa danse asukọ hono wa ba bia everywhere you go see for your eye top one ka se wo de wani fili gadochi wonu se akwan adwuma enioma infrastructure wa ye enioma bebre e wa danse asukọ ho enti se delegate tu ahini asi ahemfo so bebo moto bebo no mo so mo ntoma no a ene no mo jejireje. There are rules and regulations that the government these procedures in our party. I wasn't comfortable that all the three who have appeared to contest me were properly qualified to contest. I made a point. At the end of the day, I'm not the arbiter, and so that matter is settled. All of them are contesting me. We will resolve these matters ultimately within the structures of the party. I mean, I'm going to this election. I'm talking to my delegates. I expect them to show their confidence in me to let me represent them. Ultimately, the delegates are the arbiters. Person of my confidence is neither here nor there. Hey, nipa wuti ni nkani wura fu fefe de ono na yeswafo a wo hwe adwadie ni mfidi dwuma sam so asanso yamra hye badwani a wogiram de ma de sha won wadanse asukọ abato mpeso aso onimonyamfo keti Hammond yetoa enwume no nsia akan kase no so na me ka wo se wasugusu ya wutie kase yi ewo Ahenkan FM what wasum papa no for wadwentrafa 0533898915 text message and a WhatsApp yebekinkan amaw afi Facebook live on so Bernard Mawuli Adawroma odia tumyepo obehwa Ahenkan 93.3 FM na wodo adwenkyere afa hono kama uye nso a na wa like it o like ya na wa share na krata afi ECG adwumako ni nkyɛn ababonten etifi sam ne sɛ enkaebo na enkaebo no etifi sam biem ene sɛ operation no free consumption ECG adwumako no krata no na mi kyem no ECG adwumako no kyerɛ sɛ wo mu be fiase ayo operation fiti February bosome me charge for bosome ne da edikan eye yawada edikosi fiada a eye ojefo bosome ne da etoso dunu ewa fiye mu na wo mo kire se wo mgusu ayo operation no ene na mu na no ECG ekoni ni na tese obi a tiesifom wo mu na akọ grounds obi a de no oje exercise no mu bi na wo se ne wo makomako enan ena mo de o mani ebehwe ana mo de o mani ebedi akiri ewo sa exercise a won beti wo mo agu fom aye ewa fiefie mu eni oman mu no nyema nan na mo ba bedi dwuma won ba update customer details phone number GPS addresses eni de ekeka ho afi wo de ka ye beje eka na wo de no
na wantua yɛbɛ disconnect light ɛne ho nsɛnsɛm bebree na me adom ma menkɔ ECG adwumakuo no ne nkora bɛta wɔ akyemɔdan ɛne nipatam nyinaa akyease asenema nso akoro so fa saye bi ni nyinaa wɔm nyinaa panyina ɔda wɔ ma no manager engineer Maxwell Esel ne nkɔ amaso na krata babɔnti musansa nyimbia ordinary ahunu bia na ne nsaka bi akora anwunu otimi nka amadwo yenya crash nti ya bisi kronkron merade asomdwe nka wo anka osu eni wedwumafo nyina eni wetiefo nyina adwumafo no etiefo nyina da wase na ECG fo madawo mo wɔ nkyia bi a ebia me hu ECG ni bia no mabɔ na ne te sɛ de ebia me hu ebia nka fam ni a abo zeke ne aso agye so zeke wewe mo nso mo nkyia bi sa na ye na ne power na magye so energy ana eja heat muka power na magye so heat. Correct. Wow. Hey, neze munje de aggressive pound. Any breso. Okay, na my encha ba kuni mfiri nkoma twetwe ase power. Me das wo ho. We engineer Maxwell Esel nipa se ono na manager e wa achim odan district ECG district ni nyina Mpotamia nyina no ono ene epinyo odan no wadaru mama mimbisa wo yensa kakrata bia yese announcement operation no free consumption wadaru ma efri ECG akache ene eba na wonsa ka bia na yo we dey medical echia woni wetiefo nyina mama bia ado na am say me feel no nsemi nyina na waproso nyina dada I say wa wo information ankasa pa na mene wo ka say Eastern region managers na ishima saadi ya yebubo hu mene wo ka say e wo ko friga enti de wo kan no no correct for say krata na epi abontin so no efi ECG Kasiebo enaba na operation ya wa budin ya tudin say operation no free consumption gidi say enye first operation ya sha say last year operation 0 ye bi ewa know your customer KYC fit the bill pay the bill ni nyina na we ye into aso nti enye bibi foforo a afina aba ye to aso na 1st of February they call 16th of February and ye be di sa edwuma ye nyina ye ni enyama hondi eboa ye nyina ma ye tumi di edwuma bi kanya no ewuma na edwuma de ahochi pri bre opia ewo na tinyam na yempese kania no ebedum kania yiso yenim se obi na ono so na edwuma se onu ade amaye no de maya ni enso ye distribute ma customers na asede eda yeso se etumi digiske ne san de kutua ka mo mutumi esan ekoso ye omo edwuma ye ntumi digiske ya mfa nkwa na je se power delivery chain no ye breaking no na ye breaking na hard dream bebre say eno na wo ma na kania no ayo de o say ye eko na ye mpenesa ye pese kania no tumi gina so na se betumi gina so a na o say ye nyina ye da ECG ano ani ye nimu nyina ye customers ye nyina ye hwe na de sese ye no ye ne pepepepe na asumbi eba enti wabbo nyama ni bi so say eba around that you be pick customer information hu hia pa say uni obi diga obenya information ye no we be say na information say mo ajajajaje ayampa nipa etnefie no wetu fufu aba na nyama nti du ho a obe frɛ number bi so there be me ni odan bi me tu fi ha na say the information ni de they so na yaji all the time to update and GPS so there in say eno na e bi fufura aba
uhu bia na wo ne GPS a ehi no hye kra na obetumi hu no nti o se etumi update your system so sa to bi de enka de kan ni se the background na ya beji isika ya na ya bese nke ye di disconnection be kan na mum se beji isika na se nti ase na ye yi a na di disconnection ni ba no nti no so kan any readings na nkasa so the bese all the time yenya accurate readings o say reading na wo meter na so no eno a na edidi djuma no nti say yenya accurate readings na eno so ebeboa ma bebes no so ay accurate meters ni biwa so na yen capture eno so ebe take advantage ne assign applique information regularization so ewo set meters and NASA assembly meters prepare our system no more and also the bedi hu djuma na be regularization also che say meter amfa kwan paso ne ba ya your regularization e de be processing fee 100 any say single fees 1224 any three fees 2304 so meter na wo no sam fa kwan paso na aba wonsema e be regularize na che say ajatum e da yekuma na wetumi nya bills be ni dan na nti asem na otie no ni nchichiri mu ni yate yada se papa na odane ni mpatom ya nse krata yensa kan de wo maka ne no na musum bedu su de dwuma na mode shawfo bi ebegu akwamu a mo bepese mboma etiefo ne wo ma ede nyinama hoden di dwuma ate na wo mo aboa wo mo ho ansa na bre no adu kata ni de so awuni nsha ensa se enfi hakra efikesim head office na abedu enti de atum pepe eno na yede bedi dwuma okay yate na dwumadi a baso yi dwumadi bebma ebinum aso aye hekakra beboa ebinum nso sanse mo be pick information customers mo pick one more information amamotumi aye monitoring na motumi atoto tinyama challenges bia won motumi asiesi na de ebema ebinum nso ewra wo kakra ye disconnection na ebam no nyama mienu amo begina nso adi dwuma yi wo nsem bia be ka che customers onu amo dinsa wo so titru anda umpa wan clevianum se no bibia obeka che wo mo ana yo am say customer should ye no nyina na edi dwuma titi nyina ye no mu tie pa ye mpese ye bi obia betu sum nti ye ba so na se we hu challenge ewo obere so a ye nka se operation no free consumption ti ye be hata yeni debi ye ma entiase atumi aye dwuma mo bia ho ato no enti bibi wo ho na se akotuma wo de nso a eno so ye behwe esi enti ni nyina ye be ye de asombi beba abrobia okay engineer da se nwe no obra ni njirimo ade ama nyame nshirawo onshirawo so pa power engineer Maxwell Esel manager Emma Achim Oda District ECG no ye ka Oda District a na se achiase mention ase swedro mention ase ofansa ye bi wo mu na report ba asene man so across wo mu na dan Oda ti wo mu ni na wo mu akwaso wo mu headquarters ene Oda ECG atenaye mu no na atenaye mu no so manager ena ye na kasa ye engineer Maxwell Esel ena mote ne no nti obi amwa no 1st February kosi 15th February operation we baso odeka ye bedan wantua ye betwam afinsu no mapekepeke details bi etu amomotumi monitoring na challenges bia no wo mahwe asolve abusia mayendi dwa ye wi ayatoa so Jubilee Hospital 7 Control semprempren ebibi tete wapomuden semu abra no wonsa yade ukọ no ma doctor fo begina so 24/7 apre nkwa ede ama na eba na kan de ayede ehwe ayafo abi wo ho lab wo ho no mo a
eno no o mojam ojunso sabi wajanam ya hwemu ehunu ya de koretete wo uni moja ku a wodom a ko na lab fo no enye mfama na hunu blood group a odom pharmacy wonum ti ukuhu doctor ohwe wo betwere drama ba bi kura be kwa akwaje no ena ye pharmacy na chese eho no nso omaduro bia ye papa ya esayade oba ufa ye fu a antenanta no eye Jubilee Hospital na wasa wo kro ti wafa ye fu kwa de akwa ye behwe wo akosisi akwada no enye obetene nka wasase so no ohye ye fu ni mu opeso hunu dabre opeso hunu se wada ye bibia ye okay a ultrasound machine no ebeboa wasa kwan ne so ana face wa wo na wie postnatal care no so ye be check akra ni muduro na didiem ne nantiem ne sififrem ya de nketenkete ya be nyina wo mbehwe no na sabe o ankodane Apollo Hike International o ma mo ko mpuomfo no e de akwhye be yie na anomfo o to de bia abefo tutu a ento omoto a ento so ne ye ma o fans lesro fane ko postnatal care no wo Jubilee Hospital na ye ma o akwada na nyamede adomwo no ne ho baba manwa akwada no na pomuden semu manwa Jubilee Hospital for the Bekurao. Emma was wash so at the Ashe Makwada na pomuden SCCC so ye. Counseling unit to all be natural sofa pomuden one. A pomuden salmon or messy to the biaho. Ultimate quiet test were baby as way a positive, work baby as a negative. And Tiana and far at the beach a children watching sir. At it work Jubilee Hospital counseling unit no. And woman could do more. Uni obudin kwa hwehwehwe mu na yampa ye ma akomato ye mu nsem ma wonso humi aba ho na akwatena kwankwa nuana se ekoka se abusuafo yare amanyani a ye beton na abete headline ba ko anhwa ubemu ni unsori bio wa wode wasam kwa kan omde bi bafiafia ho e ma obete na fe wo si me na meka we o maka hyewa no enipa ye cobra enu ntino yade no eteto na hyehyehye ho na se wakohwe ba bi asise ya ko Jubilee Hospital counseling unit na ne apomdi adwuma efo kwatwetwe nkomo wasem bia o de be ko no so empia bonten confidential wom afa ya pa hospitals a won patam hanom a clinic hyehye mu a Jubilee nkwa na ahura di kan clinic ewuo na mbebo so yi I clinic hon mo hwe ani kwa specialize we ni no nkwa so and afa dental clinic hon mo esen no say no aye green say yellow say de be ye be yi ho aprapra ho aye bibia ama wo obu anese na say chamber hall self contained kitchen toilet bath gabo ne do asoso say kese kwani embo braces wo na oseno intervals no chamber hall no yente sombra single room ema ate braces ne be adwuma no pasho e de ama obu ana ne sini so atu esene tu amanegere ti wakasa bo se titem sa techema ne nam bomframa chemblowa mesraw ko na yemfa foforo nsisi emfama replacement obu ase ne se no ayayi kala binti no be se ye fita te se ye wo no foforo no akwada mo no koi no munye tit white ne mfama diabetes ne hypertension for so clinic wo mo hwe mojabroso for eni asiche yade for efiada na pa wo chena wo mojabroso a ko na wo mu ensure na patututu ya chirom se no mefo maduro and di wo maduane kama na omo ho atimi ato wo mu ntem kanti wo hanu mu nuane ye de pa insurance apomdensi achi ba no so Jubilee Hospital de A1 wo mo je ankra de ne aban de nyina wonum e de Jubilee Pharmacy afia ho eno no waduru asana wo pe baabi ato adura ye Jubilee Pharmacy no de nka hospital no ho atene ho wanim ho glass nkwa pharmacy no wanim ho a ti se wo aduro bi a wonom esa akọ ne koto anapo awio enumro ensu oto ensu amuno ade ben yo bekọ no mo ho ti no ye mpatam hafo de mama mfu nkokrum munsi wo kanesa no ha ya na monto maduro odabu abo kwantempo ne so amanta sam so ne so ena behu Jubilee Hospital 0244 575799
0244575799 and 0241784645 0241784645 na ni wo ma twetwe enkomo na dwumakuo bi so pa asase eno nti so wo asase ni bi 2 plot 3 plot na wo kwan ho a oda kosi asane kwan ho a ato adi frɛ kofa show na wo megye mfama 0244878763 0244878763 eno no obi nso a single room self-contained nya single room ayase a toilet and bath ne shem enso kitchen ka ho da bi ya pede kitchen toilet bath shem single room self-contained a porch we anim kama mesra wo bi ewo achem aboabo krodua imu a baabi ewo bia mesra wa frenam be intempatious de won be jemfama 0545 950502 054 59 50502 na wombeje emfama afe ma yento akasiebo no eswe Penny kwanchefo awada Ghana Investment Promotion Center annual Yofi grants wadin sembi atudwa ya wochirem se Ghana ha se nyankopon adom ye nioma bebre titru ene ebibrem ha Africa nyankopon ama ye nioma ya hihye fom mpempena de bebre no a ene wo fom a wo se Ghana ne ya ebibrem ha se yenhwe na yentu ho na monfa nya adwuma na timi aboa ma mu adodode no yenya bi atafra sankwan e ma oman no so akoyie African so shining star ashani akwapuye atoya na afo baabia na owura Yofi grant church ni nsem no se ubepiem awo Africa hankasa ase nyankopon hyeda no obo Africa esensa asase no hankasa no odedom ye no yetimi dua banchi wo so meye bode eyeye yedua kokoo meye cashew atena chese bibibia ode Africa asase beye no eyeye yetimi etutu asase na asare akwakoto gold agudie papa bi yetimi tu asase no ani akwakoto bauxite ya tuani akwakoto diamond enchembo chese yetimi tuani akwato lithium na nse amusi lithium kra de abuso na owura Yofi grant chese lithium no kra de abuse hiridi hirada ewo Africa ncho ani nizigizagam enu nti wasese Africa fo betna ye toso se ya akaka ya nsahye da mi fra mu ada bia ya mosomoso atakwekwo chance ade ma akwa ayi ayamafo akwa yelala sulala ayi mai kakra dia ene na ahumetio esase nyankopon di Africa fo abrokra wase lithium isi aba ya eye nioma bebre wase ka battery ne battery sahudra yedidi djuma wa Africa ase ya de ne yetimi aye wa Africa ne ya papa ne bonso ofo nanso so amama ma ahudra wa Africa ase etimi nya kokko etimi aye brave timi sesa sika dollars ho ha no de kwa China na ninketenkete se media bi no akwa akoto edi dollars o akwa akoto battery no de aba Africa ewa abra Africa ya betimi aye eka ne se battery sini biye na ya timi nso ye bia ne boa ba ya fo wo se lithium no aba na yetimi dandan ya ni ya yetimi di biye battery ne ade ise enche bia wan hwa na ebebu ebusu ebo no sesese ne ebo ni modu na baba fom nanso ya ka se timi dan ani ede ya bibia ebenya mfaso wo so ya ka se benya mfaso wo so ema ya ho no ya ton de ama ya ho na timi aboa wo se godu ya etu wo Africa se Ghana ebibrem ha me se ne yeteso ye wo godu papa nanu adakura onimanyamfo abugina po wa meka so afo hwe ensase ne oba de ne paso wo se still ayekura baro ni kura yan ya obi antimi NG title ni su kura free yansam okuni gira ya so gold di Africa ha de ajabo su ko ba Ghana gold mpempena de ye wobi enti wosesa Africa se nyankopon adom ya sa nyoma yina da na ye nim know how ye mi teacher ni bi know how ni ho skills adwenyansa ni ho ye betimi de gold na ye bibi ni ye tam ya kwasi bro ni ji onu aje
no ade aye jewelries no ade aye ye chain komade no sa to back to the sender ne ya sa akwatam sika sa akoto a wase wei enti ebe ye ni Africa simpanifo sorry na wo mo ma fasu am ho so se wo mo be bia adwumaku ahodro wo Ghana ha sei ya wo mo be fa amfidie kwan so adane dane nyomani no so no Africa amama ahodro mpanifo ya wo mo agirigigi post ahodro ene ya obi ya president bi ya ministers ne hwan no wo mo hye na sa industries ne so a wo ma fasu wo so mo dane nyomani kakaka no ya so wo mo ase se sa industry ya adwuma na bela wotua nyamahode bu a wotua da wofam a wotumi ya ni kama no otimi ade abadwa so magana so yatimi akoyanim kakrakra wase tona ye ne de emwa ye ntimi mfa ya adwene yanim de enda ne dane nyoma na Nyankopon de amaye no oba ade ne pa no yenda ne dane ani na yatu atimi abamfa so since yase yatimi to crude pabam ne de kwa na kwasi bronya dane ani no da efuo no ya san to de abra ye wase adwene na anya adwuma ni padua no obre angaza. Almost 100% of a solar battery or a photovoltaic cell can be manufactured in Africa. Indeed, I get from the AFCFTA from research done that the production of a battery in Africa is much cheaper than you'd find in China, and yet we export all our components to China. Look at lithium. Lithium is in abundance on the continent. Almost the whole of West Africa is, in a foundation of lithium. Now we need to make use now, because if we don't, in the next 4 years, the price of lithium is going to drop and we're not going to benefit from it. But it will not drop if we utilize it ourselves to produce these photovoltaic cells. And when you look at the continent, we are resource rich. So why don't we have a regional approach to resource management policies where we share for mutuality? The resources are ours, and yet we are thinking of local content. We should be talking of foreign content, but that cannot happen without local empowerment. Nipa utini ka ono na ya pani kwankyerefo a Wada Ghana Investment Promotion Center annual eya owura yo fi grant na adwumadie bi ekwo so ewabri ya omatu ni di 2024 Africa Prosperity Dialogue dwumadie na se no de sa awrehosami ne sa ni jesami afrafrei eto Ghana mpanifo ni Africa mpanifo enim ko wie kase no ewo mobile money suai na mobile money ye na ayenim obia ni madukro dudro na ni madukro bia nso obi se o tu sika amane afa phone so ana wo baabi na o suma sika amana ko baabi fufuro ene yatumi aye system na ama obi wa broche mpo o sene ne simple to said yo o Ghana wo send wo phone so na wanim na so na kuro na su so kane no ye sene sika broche a bu okra na wotwe na onzankan so ne die bibia asesa na ebriko na nim na nimdie ni anibie eba no na yanya nipa bi nso a won wonkwa na won home twetwetwe awiabwa na se ohwode won motom na tu free na won de adwene se pa so mbe ya adwuma den se de Bible krampo ka no adwuma den ni anya ska no de won mpesa na won de nso won de adwen ebetena se ada nkrofo adwom sika a true mobile money eno nam so ama mobile money advocacy group aye 20 momag wo mobile bontin chese wo musra papa mobile money vendors meche agent na mo wo kwan na mo ye mobile money no mo so eno mo ba be kasafa se mo mama ni na opa na ada afo no wo maba papa bana mo ba no so ma ye nsakra bebre e wo kwan o mfa so dada nkrofo ana kwan o mfa so ewieska wa abra wani enda eno nam suma director of operations Emma Mobile Money Advocacy Group Momag Ora Steven Kwaku Goman wabodwa ana wode atudwa kire se first na adada afo no de o say wo mu di computer ena edi duma na wani na ho so o de dade krasi opia no ana phone anu a wo mu di computer no be bawam abewrewre ma ba fifi ma yidi ombe yie ne sa so nti wo mo se mobile money vendors agent ne pa say mo mama ni ndo papa mama ni no pa na yazin se no mo bowra agent ni mu a
na nneɛma baako mmienu bo no makɔ fufafa na wɔn de ɛno akɔ daadaa customers na wɔn de agyegye giska na no na owura Stephen Kwaku ɛkasa ɛna ɔtɔ ne nsam so bi mu na ɔkyerɛ sɛ adwumadi ɔmo ba bɛdie ana sɔre ɔmo asɔre ɛbɔ dawuro yɛ campaign no ɛyɛ deɛ ɛbɛhyɛ mobile money vendors no ɛhyɛ wɔn den na asan so aboa ama nneɛma nkitinkiti bo no wɔn ankasa atumi ayɛ na aboa ma adaadaafo no afa ne deden ana ɛbɛyɛ den puso nipa no bɛtumi abɔru afum ana wayɛ na adwempu so bɛwia wo ana ɔbɛdaada wo atwe sika ɛbɛyɛ de ama wɔn paa ɛno nti sɛ wɔn gusu ɛyɛ wɔn afam deɛ no wɔn sɛ mobile money agent no vendors ne sɛ mo nso mo mani na wo paa na mo nya hweye ade a ma yedwuma no sabi ogidi ewo ye ne ye customers ni ntem no ba fom nanso yeso ye afemu de bia say education bia say de ma ye members no to avoid this kind of embarrassment say agent ye ne dwuma na be hu ana a police training ni ye say be fa wako nanso na sabi make an boni bunya boni bia ye na mo me bia ntimi ho asibi na ere abam any third party say obi be ba shop say obi allow cash out ojina baby into no or allow na we yi epacho me yi see ano what is happening is frosters no you see agent no e defraud customers no into see ano so no me stress we mobile money agent na we ni association bia say we join me nya wa be say one we nya usika e na we bi shop into the open na be association na na e be dey my education no kakranka kan Ahenkan FM ti ana da no aso kan so nkofo ye pa kofoye pa eya kankan aso ma yi ebia penibi obekọ adwumam ana ebia etrebo ne nasefoi pe oya se jemefo no kọ okọ akase me ala kashat onyi ska me ana aso mo mu ska akra no we ode no fun suma na onu kwakọ adwuma ko nje se o kire no ho so flexi o ntumi nkire de bia ko agent on ka den se me ala kashat onyi tieze saade no munyai uye agent no obi ba no ka so bi gina baabi o so allow cash out na we ya enye opongo yo baabi fufuro ka tense wo de onye frosters no kwan ya omfa so wia no ebi ena momagfo ebon dawru nipa moteni nkan oye director of operations ema mobile money advocacy group aye trinity afa ni momag owura Stephen Kwaku Goman yan fa man fa dwenche ento aso elma na me call Facebook live no na shamamba Edna dia ba se akufuado baomia oferiata ene Justin Frimpon Kodua ena no krakra no na nabi ena fi last one Chris Hooting all having the same CV enwe de odi bia kai ka ho sina nado baumia uforiata Justin Frimpon Kodua na nabi ena Chris Hooting se man se boy se bruni se bibini wum na kuta CV baako enti osi Jack Toronto where are you NPP never again Allah shama ba Edna wasadi aba se eyezu eyewin Allah ena di NPP for agents de eguya na odi kokromoti ena 100% apieso ko mensa plateau user hwe freedom kwa benya Facebook live adaru mentie dem yopo na nchanko mo nyamfo goro ya ousu trouble constituency eno nyamfo ko de opon kroma fonsa yiribi abeto ampeso aso o chan pa master planner junior Kintampo aka Kintampo BMW or say NPP delegate please let vote for candidate who can win the seat for us and also help to break the 8 nya the obe cheso wiska obia why na dwense on the obe relax and no wiska ntino on the on shedan value nyoma bi no say ni pakro no say mu trima dwen pa ti o se ma mu disketch nkoto abafun onipa bu ono mo toba ma na mbedu mu MPC ni bebre wo titu ye mpotoma MPC ni bebre gwa awmaso MP kekene dan so no awmaso ne na beti uwo bi na oba na beti etihanga wa hangi na beti ezonya MP no na ochekram ya yehwa na basa ezonya MP brabehe wa hangi na beti onye obi ene na efe so de wasan ba fom obekana kure
ka obeti somya MPs on bottom ya ma hwanya munya wo ma air contest ma a video ma dono mo na koma mu nti woni so on kan wa ene o fa udwan o kan so a si atuma mpo asesa ananya antomo a fesu nyanza next time o do be use I no cry MPs one ma just MP just because mo bebre mu kuta MP position ye ho de papa bia mo de yabo nipa mo hone mu nyuma na mo de bia na mo de yam rounds mo hu mfa mo bia ma nipa ade a NGO si ye ne ade na mo jiji na mo ma nipa na enti wo ye MP na wo maso pepe e wo so a sesa onzo obi contest mo de ma brasi aba mo chinsa bi nkrama e kom de omo ntu ye MP na de mi ken o qualify a e wa o dia o ye MP na qualify a kom out Evangelist Ofosu what Noah also good evening me show life every kata abrochima mu yeda so e wona mko bo work up nanzia no o say greetings to my wife Mrs. Blessing Ofosu Noah or asama kese abiase e hono mu no wo ochia no wife papa Evangelist Ofosu what Noah si o hwe Afrikata e na ochia no kani master plan makan wo de amwahinwa asari o say good evening or share life free Accra Ghana yedase papa asari e no de ababa fam menko SMS we say good evening Ahenkan news the best in the east ampa o say no size muniseso kra na o say please so do delegate let vote massively to for controller to become the next MP of Achim Sodo constituency and Chiankuma Unyafo Kodo Ponkruma MP of Fonsa Yiribi Unyafo Kwame Abuaji aka Oluwa and his DCE Honorable Abo and Unyafo George Niaku aka